amafaranga ariko ikiza umuntu afite mu biganza kandi ngomba kubahindurira ubuzima. Ndabyumva ariko we brother ntago yishimiye ko mba ndahangara. Uzi n'ikindi buriya iyi nyubako yose ureba ni iy'ababyeyi. Bro, uzi ko uri imbwa se? Burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo imbwa zibumbuye ivumbi zicara ku meza, naho wowe wicaye mu ntebe wanamushyizemo n'amaguru, sinakubwira utangiye kujya muri firigo. Hanyuma murakoze cyane, ndabashimira mu by'ukuri ko mwitabiriye ikirori cyanjye. Murakoze cyane. Nyuma mbere ya byose uyu musore mubona hano yitwa Brian. Rero he's my boyfriend. Yeah, husband. See the outfit. Bianca, what? What's Bianca? Which is Shaman? Which is? Are you playing with me? No! Nanzi ko bitoroshye gufatisha Amanda, ariko ubwo Amanda aziranye na Tracy biroroshye kumufatisha rwose. Biriya Brian yirirwa yikoresha, ndabizi neza no kugira ngo anyereke ko atitaye kuri Amanda, kuko yaba njyewe yaba Tracy nta n'umwe akunda rwose. Yaba atitaye kuri Amanda yakabaye yararetse uriya munsi nkamwica, ariko kama mbaye Amanda ngomba kumurangiza. Yeah, I have to do that. Babe! Babe! Wow. Baby, you are again. Yeah. What is this? Is it fun? Chocolate. Yes. Chandon is. Thanks. What you look at dresses? There was some. Kanisa. Amakuru. Ni meza babe. Twaragiye gusangira mu kazi. Imana ishimwe rero nsanze utaragenda. Nta kintu ushaka kubwira. Shiki baby. Babe ndatwite. What? I'm pregnant. Wow. Congratulations. Wow. Yeah. Babe, I'm not ready to be someone's mom. Seriously.
Baby, ntabwo uri proud yanjye. Babe, kuba proud yawe ni kimwe no kubyara umwana ni ikindi. So please, ntabwo nshaka kubyara n'umwana pe, ntabwo ndi ready. Birega twabikurikirana bikaze. Hasi kubikurikirana, what do you mean kubikurikirana? Njye nabivuze ntabwo njye nshaka kubyara n'umwana. Baby. No, don't baby me. Now, please, urabizi ndagukunda but ntabwo nshaka gukomeza bino. Nshaka kuyikuramo tugakomeza bisanzwe. Okay? Oh baby, nimba utinya no gushaka uri mu rugo. It's okay, tuzakora ubukwe sibyo? Yeah. Ariko ntabwo nshaka kubyara right now. No. Mfite ibintu byinshi bigomba kwita. So, I'm not for real. Nah. Me? Nah. How good? You're a doctor, right? Yeah. Ndashaka rero ikinini. Cyameza ariko. Yeah. Yeah. Please ntutangire kutuma njagarara mu mutwe, okay? No. Uramfasha cyane. I told you to not baby me right now. Uramfasha cyangwa ntamufasha? Okay. Ndumva rero nta kindi kintu narenzaho right now. Gusa umwanzuro nawufashe nta n'ikindi kintu ndi burenzeho. Ndayikura. Ako gapfunyika karihe byibuze ngo njye kureba basi n'isura y'uwo mu. Amanda waje. Uwo ni mukuru wawe se? No. Umuntu. Uyishe namubonye. Nubwo namubonye neza ariko uyishe ifoto. Ndabizi ntabwo wamubonye. Sundi waje ryari? Nibwo nyiva mu kazi hari ukuntu nanatinzemo. Okay. Nicari hano. Wariye se? Nariye nta kibazo. Ubwo se ntunaniwe? No. Okay, niyo nananiwe ntabwo naryama nabanje kukureba. Sorry, nangana nagusukira amazi muri dushe ariko. Oh wow. Agufasha ndabizi urananiwe. Thank you. Okay, ubwo nubikenera urambwira ariko. Okay. Ubundi wabaga hehe? Amanda wawe. Well, okay. Nuko mu buzima bwanjye nari nkeneye umuntu umeze nkawe. What do you mean? Rayan, mu gihe gitonya umaze ahangaha kuva nakumenya. Hari ukuntu nagiye niyumvamo ibyiyumviro bitandukanye n'ibyo najyaga niyumvamo. Yeah, of course ndabizi ko ni ibisazi. Nanjye hari igihe mba numva ari ibisazi. I understand. Kuko kuva na mbere nta muhungu nigeze mbona ngo ngirire feeling numve mukunze. Man. Yes, mommy. Rayan, bitte. Nziza. Umeze neza? Meze neza. Umeze ute? Nanjye meze neza. None ko mbonye umumagaza numero mu Rwanda mu gihugu. Ya. Tuvugane mu Rwanda. Kuko n'ubundi nageze no kugitaho cyangwa aje. Aho ko nakubona rero. Ntabwo nari mwari gato.
gusa n'umuzamu wawe yanze ko ninjira. Okay. Reka muvugishe kuri telefone agufungurire andeni noneho nanjye nitegure ngenza kukureba kano kanya. Oya, ntabwo ari ngombwa rero ndajya kwihuta ahubwo reka mutegereze hanze bavuga. Nta kibazo mami. Sawa miss. Guseka biratandukanye. I think I love you. Me? You Oh my God. kandi cyane bitewe na your story, uburyo ubyitwaramo, uburyo uburyo Brian agufata nabi ukabyihanganira n'umusubiza ari undi hariya aba yaritwaye nabi akaba indiscipline kamukubita akaba yanamukura amenyo ubundi wazagikubise. Okay. So, Amanda, ntabwo nakora iryo kosa ryo gukubita boss wanjye. Erega nubwo tubana ariko Brian ni boss wanjye uyu munsi wa none. It's a joke. Just a joke. It's a joke. And still, thank you. Nanjye duhura bwa mbere cyangwa se dutangira kugirana umubano uhambaye, so wambereye nabyita nka mabuja wari ukiri mabuja wanjye, sibyo? Wambereye mabuja mwiza, unsuzuguye, twaraganiriye turahuza, ndanagushimira ko wanzanye hano, nkaba nsigaye noneho mfite aho naba, nsigaye meze neza. So, Amanda, ntuzagire ikintu kimubura gifitiye ubushobozi, sibyo? Kandi nanjye ndagukunda. Sure. For sure. Disi warakuze. Oh, it's amazing man. Gusa ntabwo niyumvisha ukuntu wava Germany ukagera mu Rwanda, ni ibintu natekereje, fata itike y'indege from Germany, ni ibintu wabanje gutekerezaho igihe kirekire. Ntabwo numva ukuntu waba ugeze mu Rwanda utarabanje kumbwira. Ntabwo byari ngombwa kubera iki mami bitari ngombwa? Naje binunguye. Okay, so anyway, mission wamaye narayikemuye, dore mukuroza Andre narayikemuye. Njyewe maze kuba mukuru, amaze kugura inzu, ndumva nta kibazo najya nagenda nibana, ndumva nanjye maze gukora. Warakoze cyane. Warakoze sawa. None ko ugiye? Rayan! Oh. What's wrong? Ushaka kugenda. By'ingenzi ko bimpaye. So, nishimye. Muri iyi minsi najyaga numva nkutinya. Ntabwo bishoboka. Siko nagufataga nka mabuja aho gutakanya. Oya, ntabya mabuja, ntuzongere kumwita mabuja. Okay, basi tugere byanjye. So, umugoroba tugomba gusohoka. Aha, agakanya twese dusohoka. Ahubwo ngwino utunganye. Okay. I'll change one screen as dash. No, Amanda, I'm coming. Okay. Okay, see you. Alright.
So, and thank you. Thank you too. Thank you. Take care, babe. Bye. Kundo. Rayan. Arahiriwe koko. Sha, kino umukobwa yankunze. And then what about Brian? Mushiki we arankunze, ntagabanya urwango. Okay, there we go. So nakubibona ni meza pe. Okay, as you see, yeah, no, yeah, you can. Okay, thank you. It's Rayan. So, that's just my girlfriend. Narumva nzi ko biri gutungure cyane ukaba shocked. Ko utarigaragara se shock. Amarangamutima abona imbere se. Yeah, anyway, nyine uko abikubwiye cyangwa ngo nakubwiye kuri call tujya gusa nari turi kukwereka dusigaye dukundana twamenye ibintu byinshi cyane birebire gusa akora kwa brother. Yeah, ni ibyo ngibyo. Anyway, Tracy, Nice to meet you, Rayan. Nice to meet you, Tracy. Byiza cyane kumenyana nawe. Murakoze nanjye nakishimiye kuba bindi. umva yari afite amatsiko. Yari afite amatsiko nyine nawe urabyumva nyine yuko ubona Nishimiye cyane. Next time namubonye muri meeting. Oh! Yes. I know. Ndabyibutse koko. Yari ari kumwe na Brian. Subira. So, mwe mwambaye neza nibagiye kubibabwira. Nabuze n'ukuntu nabibabwira. Thank you. Bamubonye ni icyuki umva kazibesha ukanshi. Siko mbona agiye kuguca inyuma se. Okay, nizere ko nyine ari joke. No. Rayan uranzi. Sheri kamwe. Nta wundi muntu. Se Tracy we wabyemera se? Uca inyuma inshuti yawe. Urumva ntabikora amande. Ngo mukambabaza ariko mutanduranye n'ubushaka. N'isura agafite ni. Ubu nawe uragira ngo ujye unshitinga nk'uko Tracy bamucitinga. Tracy yaranyobeye arakazwa n'ubu ararakaye cyose ndakwinginga ari bimana ubwo nyine turaza kubikira hano nawe urabizi aho twiyungira se no hasi. Tracy meze bite se gucitingwa kwawe bideseye mbabare kuba bisetse ariko nawe urabizi yuko njye nari isanzwe nzi ko ukundana na Riyo ni ukuri Tracy nazi ko ukundana na Riyo ngiye kubona mbona muri bidi waduhamagaye tuje mba shocked nsanga ukundana na brother wawe biriya bintu wabyiyogora wowe buriya nta n'uvuze cya Brian buriya afite umurundo w'abakobwa bameze bake kandi n'inshuti yanjye Tracy mubyanzanye hano nabyo birimo ntabwo nakunda yuko ukundana na Brian ntabwo musaza wanjye sinamushimira okay ni musaza wanjye nawe ni inshuti yanjye ariko nyine inshuti yanjye sinatuma ukundana nande na musaza wanjye kuko ndabizi neza yuko ni ubukita. Sheri someone calling. Nabibonye ni wa mukobwa So mwitaba nta kibazo. reka mwitabe. Okay.
akazi. So Tracy nishimiye kuba gusura. Narabyifuje turi mu kirori. Kuri mwakoze cyane. So mwari mumeze neza, mukeye musa neza. Nanjye Amanda yabimbwiye ko afite boyfriend witwa Rayan, nishimiye guhura nawe kabisa. Akoze cyane. So Brands, Mambura Brand. Ciao. Ameze neza cyane. Boss wanjye ni boss mwiza cyane. What? Usa Amanda?